муҳорибаи назди Бадр бо ғалабаи мусалмонон ба анҷом расид ва ин ғалаба аз ҷониби Худованд буд. Зеро Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам то он ҷое ки метавонистанд ҳамроҳи соҳбагон ба ин муҳориба омодагӣ диданд, вале душманони Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ададашон зиёд буд. аслиҳаи бисёр доштанд ва ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои бисёр иштирок карда буданд ва таҷрибаи ҷангӣ низ доштанд. лекин новобаста аз ин Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам то он ҷое ки имкон буд омодагӣ диданд ва оқибати он корро ба Аллоҳ таваккал карданд. Худованд онҳоро танҳо нагузошт ва бо кӯмаки ӯ мусалмонон ғолиб омаданд. Зеро Худованд мегӯяд ки магар барои банда оне ки парвардигораш бо ӯ ҳаст басанда нест. барои ҳамин мо низ вақте кореро мехоҳем кунем, бояд то қадри имкон ҳаракат кунем ва чӣ гуна ба анҷом расидани онро ба Аллоҳ таваккал кунем. ва ду намуди одамон мавҷуданд ки як намуди онҳо ҳар кореро ки ба анҷом мерасонанд мегӯянд ин корро ман ба анҷом расонидам. ин натиҷаи нақшаҳо ва омодагоҳии ман буд ки ман ин корро ба анҷом расонидам, яъне ки аз ӯҳдаи ин кор баромадам. ва гурӯҳи дуюм бошад, мегӯянд ки агар Худованд дар тақдири ман инро навишта бошад, пас он насиби ман хоҳад шуд. ва ҳамин тавр мегӯянд ну халос ягон коре намекунанд. лекин мо бояд чӣ гуна бошем? вақте ки нафаре омад ва аз уштури худ фаромад гуфт ман уштурамро бандам ё ҳамту гузошта ба Худованд таваккал кунам. расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ӯ гуфтанд ту уштурро банд ва ба Худованд таваккал кун. яъне мо то он ҷое ки имкон ҳаст кӯшиш мекунем ва ба Аллоҳ таваккал мекунем, яъне ки ҳар дуро якҷо мекунем. инак вақте ки муҳориба ба анҷом расид, аз тарафи душманон 70 нафар кушта шуда буд ва ҳамчунин 70 нафар асир гирифта шуда буданд. аз тарафи мусалмонон бошад 14 нафар шаҳид гардид ва ягон нафар ба асирӣ наафтода буд. вақте ки ҷанг тамом шуд, Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд то ҳамаи онҳое ки ҳамроҳи Абу Ҷаҳл Маккаро идора мекарданд ҷамъ кунанд. ва ҷасадҳои онҳоро ҷамъ карданд ва ба чуқурие партофтанд. баъд расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам болои он чуқурӣ истоданд ва ҳар кадоме аз онҳоро бо номҳояшон файрод мекарданд ва мегуфтанд ки акнун шумо фаҳмидед ки он чизе ки парвардигоратон ваъда карда буд ҳақ аст. мо ваъдаҳои Аллоҳро дидем ва он ҳақ аст. оё шумо онро дидед? баъд Умар разияллоҳу анҳу ба расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам нигарист ва гуфт расули Худо, шумо барои чӣ бо ҷасадҳои беҷон ҳарф мезанед? онҳо ки аллакай мурдаанд охир. баъд Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ба Худованд қасам ки онҳо маро ончуноне мешунаванд ки шумо шунида истодаед. ва ин яке аз азобҳои онҳо буд ки бо хости Худованд онҳо суханони Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро мешуниданд ва бо ин азобу дарди онҳо боз ҳам бештар мешуд. вақте ки мусалмонон ғолиб омаданд ва муҳориба ба анҷом расид, пайравони Абу Ҷаҳл бошад кори ӯро давом доданд. яъне баъд аз ҷанг низ, баъд аз ғалабаи мусалмонон, пайравони ӯ кори ӯро давом медоданд ва мисли пешин кӯшиш мекарданд ки ба мусалмонон зарари худро расонда бошанд. ҳодисаи дигар бо Абу Азза ки яке аз асирафтодагон буд вобаста аст. Абу Азза ин шоире буд ки
با شعرها و گفته‌های خود آدمان را ضد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روانه میکرد و قریشی ها توسط او آدمان زیادی را برای محاربه جمع کرده بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم از کارهای او، یعنی از کارهای ابوعزه آگاه بودند و میدانستند و اهالی مکه بعد جنگ می آمدند و مبلغ معین داده نزدیکانشان را از اسیری آزاد می کردند و همراه خود می گرفتند و می رفتند. لیکن برای خلاص کردن ابوعزه نفری نآمد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی او را دیدند گفتند مگر تو از آنهای نیستی که برای خلاص کردنت مبلغ سپارند؟ ابوعزه به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت رسول خدا، من کسی ندارم که برای آزاد کردن من مبلغ سپارد. مرا آزاد کن، زیرا من 5 دختر دارم که آنها غیر از من دیگر کسی ندارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من به خاطر دخترانت تو را به مبلغ آزاد میکنم، ولی با آن شرط که تو دیگر آدمان را بر ضد من روانه نخواهی کرد. او راضی شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آزادش کردند. وقتی که محاربه نزد احد آغاز شد، نزد ابوعزه صفوان ابن امیه آمد و گفت ای ابوعزه، امروز روزی تو است. ما میخواهیم که تو مردم را برای محاربه با محمد روانه سازی و با شعرهای و سخنهایت آنها را با آنها روحیه آنها را بلند برداری. ابوعزه گفت نه، مرا به حال خود گذار. من با محمد سازش کردم و او به من رحم کرد، مرا از اسیری رها کرد و من 5 دختر دارم که از آنها خواطرم. گفت من این کار را نمیکنم. بعد صفوان به ابوعزه میگوید اویدی دخترانت خواطر مباش، فکر کن که آنها دختران منند. اگر تو زنده مانی من به تو آنقدر مال و ثروت خواهم داد که نه تو و نه دخترانت صرف کردن نمیتوانید. من به تو چقدر خواهی میدهم، لیکن تو باید تنها مردم را بر ضد محمد روانه سازی. اگر تو این گونه میگویی خوب، معلش من این کار را میکنم گویان. ابوعزه راضی شد و بعد از محاربه نزد احد ابوعزه باز اسیر افتاد و باز پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد او آمدند و گفتند ای ابوعزه، آیا نفری هست که مبلغ برای آزادی تو دهد؟ ابوعزه گفت نه رسول خدا، من کسی ندارم، ولی 5 دختر دارم که غیر از من کسی ندارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند نه ابوعزه، این دفعه من تو را آزاد نخواهم کرد تا تو به مکه بروی و به مردم بگویی که من 2 مرتبه محمد را فریب داده به حال او مسخره کردم. بعد از این ابوعزه را به قتل رساندند. بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی با رحم بودند، لیکن در بعضی حالتها لازم بود تا اینکه سختگیر باشند و ما نیز باید همین گونه باشیم. باید همیشه مهربان و رحمدل باشیم. همچنین در وقت لازمه باید که سختگیری نیز کنیم. سهیل ابن عمرو که او نیز یکی از شاعران با استعداد و با مهارت بود، در این محاربه اسیر افتاد و عمر رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواهش کرده گفتند رسول اکرم اجازه دهید تا من 2 دندان پیش او را شکنم تا وی دیگر مردم را به مقابل شما روانه کرده نتواند.
расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: не, ман ҳеҷгоҳ сурати ӯро бад, яъне безеб намекунам, то фардо худованд афти маро бад нагардонад. ва умар разиаллоҳу анҳу аз паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам иҷозати ин корро карданро нагирифтанд, яъне паёмбар ба ин кор иҷозат надоданд. ва расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: эй Умар, шояд бо хости худованд фардо вай вазифаеро бардошт гирад ки ту аз он розӣ бошӣ. ва ҳамин тавр ҳам шуд. вақте ки Суҳайл ибни Амр разиаллоҳу анҳу исломро қабул кард ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз дунё гузаштанд, мардуми Макка аз дин рӯй мегардонданд. ва баъд Суҳайл ибни Амр разиаллоҳу анҳу баромад ва ба онҳо муроҷиат карда гуфт: эй мардуми Макка, аз онҳое ки охирин шуда ба дини ислом ворид мешаванд набошед ва ҳамчунин аз онҳое набошед ки аввалин шуда аз ин дин баромаданд. бале, вақте касеро дӯст доштӣ, барои сахттар дӯст доштани ӯ саросема нашав, зеро рӯзе ӯ метавонад муқобили ту барояд ва душманат шавад. ва боз агар касеро бад дидӣ, барои боз ҳам бештар бад дидан ва душманӣ кардан бо ӯ саросема нашав, зеро вай як рӯз метавонад бо ту дӯст ва билохира яке аз дӯстони наздиктарини ту гардад. ва инҷо силсилаи навбатиро низ ба анҷом мерасонем. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. агар меҳнатҳои мо бароятон писанд аст ва мехоҳед моро дастгирӣ намоед, пас ба шабакаҳои мо дар ютуб, фейсбук, инстаграм бо номи Сират-Ул-Яқин обуна шавед. ҳамчунин сабтҳои моро ба саҳифаҳои худ гиред, онҷо нашр кунед ва ба ёру дӯстон низ равона намоед, то ин ки онҳо ҳам мутолиа кунанд. бо Сират-Ул-Яқин бошед ва ба дигарон низ тавсия намоед, то моро ҳамроҳӣ кунанд.